Ngucanio cia mugunda wa South Gariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni thina ukoretwo gumeire namba nene ya aikari aria makoretwo na wagagu wa guthamio mwena uyu na gutunywo migunda yao. Muthikabu wa kanitha wa Gatoreki Diocese ya Murang'a James Maria Wainaina riu ni oritie thirikari gwika mituki gutangikira thina uyu na kuheana title kuri ene migunda. Mambo haya ya title deeds yaishe, yamalizike, yamalizwe, yafanyike na yakwishe kabisa, kwa sababu mnaona huwezi ukafanya maendeleo ya kutosha kama hujui kabisa shamba lako ni lako. Akiaria hindi ya mihango ya kuhingura thibitari mwena wa Ikurungu, Maria Wainaina ugite nginya mathukuru na mathibitari mwena uyu matiamukirite title ciao, undu uria ugiririirie uthii wa nambere itura-ini riri. Mutongoria wa aringi bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga Daniel Mureithi Kibinga ni okiriirie atongoria aria makoretwo makihunjia ndeto cia maheni ciigi mugunda uyu makiyethera ngumo ya uteti mategucaira muingi uria urahatiririka ni kwaga title. Andu a South Gariama mwiri aria maroka gwika siasa matigeke siasa na andu na migunda teguo ni moe ni mbara twaruire nigetha twone migunda iriku nda tugitura andu thakame. Koguo umuthi baria wikarite wikare na witingurie bo tondu guti mundu agagutunya ni gwaku. MCA wa Muriduko Charles Nyamu augite thirikari ya kaunti iri mubango-ini wa gutigirira aikari aya ni mamukira title ciao na kunina ngucanio ino. Mundu uriebera South Gariama ni undu kurima mariebera na ngugwetera aba mundu wothe ucunite cucu mukuru mugunda wake na twina list nene muno. Ndina list ya andu mabinyiriritwe guku, andu aria matena mabinya, na ndiraria ugu nditegwitigira ni undu ndina list na ndina file kuria ofisi yakwa. Andu aria matena binya muno mo meberagwa South Gariama na nitwe meberia mundu wothe weberetie mundu tocio agekara gwake no nginya ariebera muthenya umwe. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiko wa Kagwa-ini.